Chet men si mba maki don ek sa wap, mba wap ni le pou mpeye de ki ou yal fe konta avem non va. Son fwa maki don ek yo. Wakat. E mwen fin maki don ek yo la mtet fwe. Nan la mi sa mba men, mwen mba kouche men. Kouche mba kouche, an kon ti ale di dan. An kon ti kouche men. Ah, shit, mba wap kouche non va se pa ki ala men. Kon ta men ap de yo, mi va se pa wap men de di maki non. Man cheke ni yo. Isa mfe. Kamal. Kalau sa pa pa pu wa de Samsung men. Bani kayanda di man cheke ni so wal ka. Isa mfe. Men, te matem chita la pa kon ken neg men. Kote yon neg ap soti la men. Te matem la men chita kat men. Oh, Sa ka fet baz? sa ke la Dikenson men. Aba neg baba? Papa chez moi men. Mwen fon ti chita baz. Mwen che mdebliye tout sa men. Mba isi souvan kon sa mwaje kounya. Ou voyager men, Mwaje men. Pwen passeport ba visa voyager. Chet baz. So ba kon epi kan baso dan de baz. Baz kounya baz. Wè mwen dek a bon sekre sa baz. Ale di baz, mba le bon sekre pou al mache, pale tout, mba konen bouchou palan pil. Non ba sa mon chen, sa mon chen, bon son Paske mda yon voyaje tout baz. Baz wè mwen espliko sa ban. Mba wè mwen la ka vle nou baz. Non ba yon nek la, ba yon nek. Gade wè baz. Wè baz. Yon le baz mwen kwen eksperyans men. Etan mkouche nan as wè baz. Mkouche baz mwen ve mwen Etazini. Kounya baz, baten mwen Etazini men msezi nan Dòmi men. Kounya oui baz. Kounya men mwen tabaz, mfon fason. Msere kom baz. Etan msere kom baz. Nan deme mate baz, dem leve mwen Etazini miye baz. Mkouche Etazini baz. Msezi baz, mwen Etazini baz. Kounya baz, ou menm tou, ou kal fey se la bouwe. Ou kal fey se la baz. Ki jem ta fe sa men, ben mti fasim la. Jo em tou la baz, debou wal Dòmi la baz. Wap reveye, wap ou Etazini ou bien Kanada nepot kote ya. Padon sou kaban nan sere ko. Padon sere ko baz. Wad nan demi matran joun nou nan peyi. Men mwen chen, mbral Dòmi mwen chen, mbral se fe sa Mwen mwen chen. bon soujou metal tou al fe sa kounya baz. Pas yon histoire.